nabafikayo bathole kunenhlonipho. Sibona-ke inhlonipho. Amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakameni. Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu yasePhakameni. Ngibingelela ngegama elikhulu sehlulamani, igama likaShebe. Akhona amagama amanye la ngaphandle, kodwa thina sinelilodwa lapho uShebe. Ngibonge inkosi. Noma usuka uyakuphi la kunamanazatha khona bakhuluma ngegama elilodwa lenkosi enkulu yasePhakameni uShebe. Ngibonge inkosi. uShebe munye, uye uShebe ubaba omkhulu wasithela waqhamuka eseyilanga namalanga, wasithela waqhamuka inyanga yezulu, wasithela waqhamuka esewuthimo lenkosazana. Ngibonge inkosi enkulu yasePhakameni. Akekho omunye futhi esimaziyo ngaphandle kwalokho. Asinakhuluma futhi ngalokho. Sizokhonza lapha ekuseni. Ngiyathokoza babaduna. Bengacabanga ukuthi ngabe khona amabhasi amathathu ahambile lapha. Ngicabanga ukuthi mina bonke abantu baphela lapho. Ngibonge inkosi. Ngangikhona ngo-1998 siseJudiya. Inkonzo yayiphethwe isihlalo esikhulu sasezulwini. Ngikhuliswa lento eshoba kumaduna. Uthi ubaba uthimo lenkosazana umfula uyangenisa, noma ungenisa umfula uza nazo zonke inhlobo zeyikhukhula. Wathi ngiyacela uMnazaretha ukuthi-ke nime kahle, ngoba uma umfula uza neyikhukhula zivamisile ikhukhula ukuthi zifike zishaye ebondeni zibuye zithi thothi uma ubanga kahle uzogcina sewahambile eyikhukhula. Ngibonge inkosi. Wathi futhi ingozi enkulu uma sezike zangena iy'khukhula zithiwa ningasimamile ziyawufika igxamalazi bese nima ngaphandle nini. Sathuka kakhulu ukuthi azange samuzwa futhi wabo ukuthi sabheka phezulu umfula uyangenisa uyashisa ilanga kanti umuntu ukhuluma ulimi lwasezulwini. Ngibonge inkosi. Ngizocela uNkulunkulu angisize-ke useshiba abantu ukuthi uzaba khona ekuseni nasemini. Inkundla yami-ke ningangibangisi. Nabazofika bazoxola inkosi yamakhosi, bazoxola. Mase ngiphiwe phela ngiphiwe sekungaba umsanje wasezulwini mangabe ngithi ngiyabasikela, kodwa-ke sekudependa ukuthi ngiyabasikela yini noma ngibasikela kangakanani. Kodwa-ke sengiphiwe kwathiwa ngiphathe. Ngibonge inkosi. Engazi kahle ukuthi ngisale kanjani. uShembe uyinkinga, akekho umuntu ongachaza uShembe ukuthi njani. Ngibonge inkosi. Bengahamba ngiya emhlanganweni kwase kuthi ngoLwesibili ngaphathwa idimoni elikhulu lesifo lama-tonsils. Lize laphela izolo nje ntambama. Ngase ngitshela ukuthi nje bakubakhaza nje kuhamba nge-LinkedIn anginalo nedokodo ama-tonsils azongihlupha angcono bese ngihoxa-ke sengibuye. Ngibonge inkosi. Sengiyafika lapho kwamadumo ngixabeza ngomsebenzi ukuthi ekuseni nasemini yimi engizabe ngiphethe. Ngibonge inkosi ukuthi uMshumayeli uhambile uselile. Mhlawumbe bekwenziwa ithuba, angeke wazi kahle into zalaba Shembe, ngeke uzazi akho into ozaziyo. Futhi ma waqala wathi uyazi la basobhe songena engozini akwaziwa lapha. Uthi umvangeli ubaba uNcengo esanduka umbeka manje, simbeke njengoba ekhona ubaba lapha ekuthuthukeni, kodwa simbeka emsiki emathuneni. WasesewuMshumayeli semaqhaweni. Uthi umuntu njengoba nizela umuntu akukhumbula ukuthi walethwa yini.
ubese ubamba lapho mangabe wafika lapho ungayitholi ingane wayithola bambelela lapho ushembu lapho mayibonge inkosi mangabe wafika lapho ungayithola umsebenzi wawuthola bambelela lapho ungabe sokhuluma indaba eziningi ezingafuni wena ukakuncewa sisemshumayela ushone sekumbangeni mayibonge inkosi manje-ke ngicabanga lento le ayishoyo bese ngikhumbula ukuthi ngingalethwa yini lapha ekhaya angazi uma ngiyabambelela yini lapho lento yangiletha mayibonge inkosi ngoba isikhathi sami sizoba side imini yonke sengiphiwe phela ngifuna kube careful ukuthi-ke ngimisa kanjani ngicela-ke ningifundele incwadi kaJohane isahluko u-16 uzofunda u-7 mhlawumbe sawuma nje lapho u-15 noma lapha sozakhona ukuthi uNkulunkulu again incwadi yesibili leyo eyokuqala engizocela ukuthi siyifunde incwadi yakhe futhi uJohane umbhapatisi isahluko sokuqala ivesi lokuqala uzathi iyokuqala leyo eyesibili izaba uJeremiya 6 evesini ka-16 le kaJohane le ka-16 izaba yesithathu ngicela-ke ozongifundela incwadi kaJohane khona lapha ngifuna ukuya khona nomndaba shembe manje cela uNkulunkulu angisize nabakithi babaphukayo bangisize cela umkhulu umjulumo kasakaza ngixabane imbandadi manyathelo ukuthi akasondele manje inkomo ihlatshiwe ilapha eduze bayiphakele kwakhe ukuthi ayizohlinzwa kwakhe ngicela-ke nabakhawu umama bazwane umaphikela ukuthi babasondele phela babaseduzane ekhaya kabogogo kaNkosi abasondele babaseduzane iphakiwe manje inkonzo babe lapha eduzane ingazibonakali ngoba babonakale laphana wonke lo mndeni ungalahlwa wonke ezulwini mungabe konakele ngabonge inkosi uJohane umbhapatisi sahluko sokuqala ivesi yokuqala ufundeka kanje ekuqaleni wabe ekhona ulizwi ekuqaleni kwakhona umuntu igama lakhe kwakuthiwa ulizwi wabe enoThixo lo lizwi lo wayehlala noThixo ulizwi wabe enguThixo kanti futhi lo lizwi le uqobo lwakhe wayenguThixo inkosi uBusisi yabonge inkosi ekuqaleni kwakhona umuntu igama lakhe kwakuthiwa ulizwi lo lizwi lo wayehlala noThixo lo lizwi lo wayenguThixo mayibonge inkosi awufundisisa kahle lokho ukuhlaziya usho iziqu zikaNkulunkulu uNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodana uNkulunkulu umoya oyingcwele seshilo umbhapatisi mayibonge inkosi iziqu zikaNkulunkulu zintathu mayibonge inkosi leziqu zonke zikhona ziwenzile umsebenzi ziyawenza zizowenza mayibonge inkosi isiqu sokuqala ujahe kuya lapha uqonda ukhuluma ngoshembe namhlanje mayibonge inkosi nikhona uNkulunkulu kwasukela emandulo ekhuluma nabantu bakhe akaze uNkulunkulu akhulume nabo uqobo aqhamuke nje uNkulunkulu ezulwini afike phambi kwethu akhulume nabantu kodwa ungena esiqwini somuntu othize noma sisibongo esithize asikhethile yena abese engena ngaphakathi ebese emenza lo muntu loyo ukuthi abe uNkulunkulu abese uyakhuluma uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthini lokho afuna ukukhuluma mayibonge inkosi isiqu sokuqala uNkulunkulu uyise sake sasibona sezwe noma safunda ngaso sikhuluma khuluma nabantu ngenzakala ngelinye ilanga dala kwa-Israyeli kutholakala-ke indoda eyayibaleke eGibhithe igama layo kwakuMosi yabalekela komalume bakhe ngoba khona isinto eyayisenzile mayifika laphana uNkulunkulu semkhethile ukuthi uzokhuluma ngaye uMoses usethe uhlezi emini ulusa iy'nkomo zomalume wakhe ubona isihlahla siyasha kasinaki nje
suke ekuseni siyasha ushaya imini ntamba yasekuseni ushaya amadina kuze kuthi ilanga malithi hawu lesihlahla lokusiqala ekuseni ukusha asipheli senze njani akeke suku uNkulunkulu wayekhuluma esiqu sokuqala ephendule uMose wamenza uNkulunkulu ukuthi akhulume ngayo bayibonga inkosi ngithe khona lapha kujaha kuyakhona mayisondela lapha kulesihlahla sekukhuluma izwi lapha esihlahleni lithi Mose ngathi wazilungisa manje angazi noma silungisile na uShembe wathi mayifika wathi mawungena isabatha ntambama ningashoni la bese siyayilungisa singene nasemabhavini sizibhave sibe bahle sigeze nemizi yethu sikhanyele nasemagcekeni okuShembe angena lapho kungcole khona senze zonke izinto bese sibhekana ukuphekela ukudla esizokudla ngesabatha bese kuthi makufika isikhathi sesabatha ungena kwesabatha ngo-6 bese siyayicisha imililo mayibonga inkosi silungisele isabatha kusho injamshadi kamayekisi ubombela isitimela samampondo mayifika laphana kusitshela leyo ndaba leyo-ke na isuka lapha wakhuluma khona izwi kuMose athi Moses zilungise manje lapho usondela khona indawo eyingcwele engathi nezicathulo zakho wazikhumula ngoba uyathela emhlabathini oyingcwele kaNkulunkulu mayibonga inkosi walalela izwi uMose walikhumula izicathulo wasesondela base ikhuluma-ke izwi ukuthi-ke Mose kufika isikhathi sokuthi iy'ngane zami zaka-Israyeli ziyokhishwa lapha ebugqilini eGibhithe ngizosebenzisa wena ukuthi uhambe uyikhipha kodwa lo muntu engiyokuthuma kuye inhloko yakhe ikhulu kakhulu uzakwenza izinto ey'ningi kodwa ukuze kubonakale ukuthi wena uthiwe uNkulunkulu uphethe esandleni uthi-ke ngiphethe induku uthi-ke ilakahle phansi induku yalahla phansi induku iphenduka inyoka uthi sengikwenzile manje ukuthi uNkulunkulu kufaba hamba-ke ukutshela ukuthi iy'ngane zami ngiyazifuna ziphume lapha zikhona mayibonga inkosi kwaqhamuka inkathazo kuMoses la ethulwe khona wabaleka ngoba wayenesici useyabona ukuthi manje ngeke ukwazi ukuya kuleya ndawo ngokuthi mina ngenza okuthize useqala-ke le nto okuthiwa ngesiswazi khona abakhuluma iswazi kuthiwa amacebo amanga useqala amanga-ke uMose ukuthi hawu uNkulunkulu omkhulu wasekuphakameni ngasikhathi leso mina mangikhuluma nginamalimi uFaro ngeke ayizwe yonke lento oyishoyo ngoba kunamalimi uthi usho uNkulunkulu uMose uzama ukukhohlisa umuntu adalwe nguye nalapho siyazama sithi sikhohlisa uShembe singazi ukuthi ungakasho lutho nje uShembe useyazi ukuthi sokunjani uthi uNkulunkulu hayi Moses amalimi lawo wakho nawo uzakhuluma lapha kumfowenu u-Aaron abesekhuluma kuFaro uFaro akhulume ku-Aaron u-Aaron akhulume kuyo hamba wenza umsebenzi wami aphela amacebo mayibonga inkosi ngizama ngithekho lapha kujaha kuyakhona kancanyana ngizama ukuthi uNkulunkulu waye efikile eyisiqu sokuqala uNkulunkulu uyise sahamba ziningi izinto ezenziwa abaprofeti oMose u-Abraham yonkinto ebenzile uNkulunkulu ukuthi babe uNkulunkulu bezobasebenzisa uma ufuna ukwazi lokho ofunda Exodus 7 usuke evesini lokuqala kugcine ku-10 uzawubona ukuthi uNkulunkulu benza njani umuntu ukuthi abe uNkulunkulu bayefuna ukumsebenzisa sandlula leso sikhathi leso esikaNkulunkulu isiqu sokuqala kwavela isiqu sesibili uNkulunkulu indodana la waqhamuka khona inkosi yamakhosi uKristu naye weza ngesiqu esithize wawusebenza umsebenzi ewuNkulunkulu isiqu esesibili lapha ngiqonde khona kulapha ekutheni uthi uma eseqedile umsebenzi uKristu mnenge wafunda wonke useBhayibhelini iTestament elishayo kufika phana umsebenzi wakhe wonke leyo kodwa ngiqonde khona lapha ekutheni wayithi uma esesehamba sebuyile emva bathi-ke laba behlezi naye abafundi bakhe babuka-ke sebadonsa ubuso bethukuthela baze bakhipha izwi lethi uma uhamba nkosi yamakhosi ushiya nobani wayesephendula umuntu wasezulwini ethi awu ngiyamangala ngoba ngihlezi isikhathi eside nami ngimfundisa zonke le ndaba lezi
wangitshela futhi ukuthi ukhona uNkulunkulu wokugcina ozayo, uNkulunkulu umduduzi umoya oyingcwele. Uma ngingahambi mina ngiye ezulwini angeke ehle eze lapha yena. Mayibonge inkosi. Ngikhona. Cela uNkulunkulu asisize ningabhoreki. Amen. Ningabhoreki uthanga mfundisi wasitshela into ezingasizwa singabhoreki. Ukhona lapha ngiyakhona uNkulunkulu abe lapha eduze kwakho. Mayibonge inkosi. Uqonde ekutheni ke wathi mase sehambile uKristu wase kwehla ke uNkulunkulu wokugcina athi abathi uNkulunkulu umduduzi umoya oyingcwele. Wathi bayifika lapha ke base bambuka indlalifa zasezulwini uNazaretha bathi hawu lo uShembe. Mawuthanda wena wathi uShembe uNkulunkulu umoya oyingcwele, thina sithi uShembe uNkulunkulu uShembe. Mayibonge inkosi. Samethi igama ukuthi uShembe yilo lokhona. Mayibonge inkosi. Inkinga lapha ekhona kuthiwa ke lo uNkulunkulu umduduzi umoya oyingcwele uyohlala nabantu kuze kube naphakade. Lingakadlulile phakade leli uShembe uzaloku ekhona. Natide mayibonge inkosi. Kakhulu ngiqonde kulaba bangayikhethi inkosi. Futhi kumnandi manje mawuza kuleli bandla leli soke wathi ushayisa le ngaphandle. Ngoba mawungashayisa uzoba nenkinga. Uzothi mawuthinteka lapha bese ucabanga ukuthi khona okungcono ngaphandle. Ngathi wafika lapha sokwangqondi inhloko yakho lapha wayengqonda nalapha wayengqonda uzothi mawufika lapha ekhaya bathi bakutshela ukuthi lapho udayi sengibuya khona. Bathi bakhomba lapho udayi sengibuya khona ngoba sokubuya khona. Mayibonge inkosi. Lawo eqhamuka khona ke ubaba omkhulu uthi umvangeli uGumede ngo-2000 sizosuka ebuhleni siye enhlangakazi inkonzo yayinikwe yena ekuseni. Ngiyazi ubaba masizohamba ekuseni uyayinikeza amnikabo sekuthi emini iphathwe wuye. Unika umvangeli uGumede uyasichazela kumvangeli uGumede uthi ke ubaba omkhulu wehla kanjani ukuza la. Uthi ke wase kusuke impempule ezulwini okhokho bethu okukhulu labo ugogo nobanibani bahamba bashaya intento ebaNkulunkulu bawucela uNkulunkulu ukuthi njengoba wakhomba phansi emhlabathini wathi umhlabathi mawube khona akaphinda akhombe lo mhlabathi ubhidlike bafe bonke labantu abalapha emhlabeni ngoba sebabethukile babiza ngamadimoni. Nasesibathukile vele sesithi abantu abangasekho abasenaso nesabelo. Asikho nesidingo sokuthi ubakhumbule bangamadimoni. Sisho njalo. Uthi ke umvangeli uGumede wayengakaphenduli uNkulunkulu isikhathi leso waseqhamuka idlamhlathi kaMayekisi lapha eduzane. Athi cha baba kunokuthi ukhombe phansi babhidlike bonke labantu umsebenzi ongaka esawenza sinawe. Bengicela ukuthi ke ngehle nami ngekhona phansi ngokukhulumisana nabo mhlawumbe bazawungizwa. Bathi uthi ke wenza kanjalo kubaba omkhulu. Njengoba sihlezi lapha sihlezi ngomusa esawuphiwa ubaba omkhulu ngabe uNkulunkulu wakhomba phansi emhlabathini wadaba umhlabathi sabhubha umhlabathi. Udumusi waqhamuka kubaba omkhulu wathi ke cha ungakhombi baba angeke ehleke ngezulwini. Ngathi ke uNkulunkulu wathi ubaba omkhulu washiya ukhosi bakhe okukhulu basezulwini wehla weza lapha enomusa ezongcelela thina ubazali bethu okhokho nomkhulu sebashilo uNkulunkulu ukuthi ulala zonke izinto lezi zasethuna. Akusho mina kwasho umvangeli uGumede. Sathula sonke sadlalela ukuthi hawu kanti babakhulu wahlupheka kanje
wakulula nje uNkulunkulu akhombe phansi uphela umhlabathi phele lento uthi usembo wathi cha ake ngehle niye khona wafika-ke kwabamkhulu nesiqu esithize ngoba umuntu uma eqhamukeza lapha nokhesi uqobo uma efika laphana wafika ngendlela ethize nobabamkhulu wafika ngendlela ethize uthi abe khona lapha ngoba uma engaqhamuka nje eqhamuka ezulesha andize laphana sizobaleka sonke nabe nobuciko basezwini ukuthi umuntu uza kanjani yabonga inkosi kodwa yini into eyenzakala bathi ekukhuleni kwabamkhulu wayelapha nje eminyakeni eyisithupha bathi-ke umama wethu noma ugogo nobaba Mahadebe bathi zathi dlala nje ingane ngiyazi ingane zabafana zidlala ngezinto ey'fana nabafana nezamantombazane zanti ey'fana namantombazane bathi bawakhulu wayesebumba udongo eneminyaka emi-6 phakathi kwa-6 no-8 ebumba udongo maqeda ukubumba wenza inkolo uthi uma seqeda ukubumba inkomo wayibeka laphana wayibheka waseqamba igaba wasebiza wathi zobani bani woza laphana waseyasukuma idongo liza kuye bayibona inkosi kuna sekuphama bathi lapho khona bukakhonako bahabheka ukuthi hawu ngizele isimangaliso somntwana bayibona inkosi babamkhulu aqala lapho ubonisa ukuthi umuntu wasezulwini hayi lana uze ngomusa bayibona inkosi ziningi izinto ezenziwa uShembe loku aqala bayibona inkosi kodwa khona engithandayo laphana emthandazweni wakhe athi ngiyancela maNazaretha ngegama lenkosi unamandla amakhulu ukusikhomanda ukuthi ethize kodwa akakhulumi kanjalo namhlanje ubaba akakhulumi kanjalo ukakhuluma athi ngiyancela uma lingabonisisani kahle icontract ngaboni kahle hlani phansi nikhulume ngomoya wasezulwini mathanda angenza yonke into wayekhona sidalwa wuye lo ubabamkhulu athi uNkulunkulu mayedala abantu wathi asenza abantu ngemfanekiso yethu mayibonge inkosi ufakazi baloko uthi bathi babamkhulu bathi baseshumayele emampondweni isikhathi abathi funa babhabhadiswa kwayindawo lapho babe eshumayela khona bathi khona namanje ematsheni asiphupha bathi kwakungekho kuvula lapho kodwa funa ukuthi abantu babhajadiswe wayesebiza amadoda ngoba abantu babe ngesikhathi leso babemlayela uShembe wayesethi bathi wakhuluma kanje wathi manomzana nabantu bakababa funa babhajiswa manje kodwa umfula wukho lapha izulu lomisini kodwa thina nobaba ukhona umfula esawenza sawugqiba laphansi laphana ufazi baloko ngathi manigubha laphana uzawuphuma itshelo lokuqala uphume lesisibili nelesithathu nelesine mase kuphuma lesithupha koqhamuka umfula laphana thathana amapiki namafoshoni gubheke zasiziyagubha isizwe sezulwini bathi-ke abadala bakuleyo ndawo leyo bathi ngoba uyafika lo muntu lapha thina sizalwa laphana akukazi kube khona umfula laphana uthi lo mfula bawubeka noyise usobani kodwa ngoba izwi laselishiwe bathi uyagujwa bathi bagubha ngempela laphuma itshelo lesibili lokuqala baphuma kanti wayishilo wathi mase kuphume elesihlanu elesithupha lingalikhiphi nimbize base bayaphuma lokuqala nelesibili nelesithathu nelesine nelesihlanu base insizwa zithi hayi uthi mase siphuma amahlanu sibili bashabiza babamkhulu bathi azake ligujwe-ke elesithupha waveswa likhomba lithi laqhuma la phezulu waphuma umkhulu umfula ukhona namanje inkosi bayibonga bathi ndalapho nakusematsheni asithupha onjalo umuntu othi thine nobaba sathi masidala umhlaba sanza umfula sawugqiba laphana sabeka amatshe asithupha ukuthi ungakwazi ugqabhuka laphana lempela mayephuma amatshe asithupha kuqhamuka umfula akusiwuye loya ayikhulumayo naye uNkulunkulu athi masenze abantu ngemfanekiso yethu okwesibili lapha eThekwini ikhona insizwa endala eyayifundile umfowakaDudu uNtolele nebakaDudu uMafukuzela bathi wayehlala eduze kwakhe babehlala eduzane wathi sekuxakile ulwandle selungena idolobha langena ezindlini zamandiya yonke into bangasakwazi ukulala
wasethi uma bafukuzela konjiniyela bazama ukuvimba ukufula wasethi-ke cha ngathi sesehlulekile kodwa ukhona kwaze kwagcina uDube ethi ukhona umuntu wami eshuba ukhuleka umuntu wakhe wathi ukhona umuntu wami laphana ngicabanga ukuthi lokufula ngawuvimba lo bathi umfula bathi hamba umlande baze kwasihamba umafukuzela emlande bathi afika lento yasezulwini iphethe ibhoko layo afika libheka ulwandle bathi asishokothile ukuthi nihambe nifike lapha abe sesidudula ithi hambani uke lapha salisakhona adudule kaze afike lapha iyalibeka khona afika athi ningaphinde nindlule laphana bathi ulwandle loku lwemali lapha liphinda kwalandlule kuze namhlanje ilo musa-ke siphila ngawo manje seshumeleke babamkhulu-ke into ayize ngekabheka ikhasethi elinye ngelanga kushumayela inyanga yezulu wayethi bayikhuluma ngobaba ukhula besiyakhala inkosi inyanga yezulu ithi yeyi ubaba wayehlante kakhulu ekhuluma ngalezi zinto-ke abathi-ke ubaba zenzakala kuyathi bayingeke ubaba ezi zinto ezinje ubaba wayehlante kakhulu bayikhamba ezulwini babonge inkosi sihleli la ngomusa sibiziwe kuthiwe masizodla ifa lethu selivuthiwe kuzophuma kithi ukuthi siyalidla ifa noma siyisenzani wakwathi umfundisi usasenkondleni ngaphandle wathi bekhona umuntu oyinkinga ethi umakhaza uthi umbesa ngengubo ayikhahle kancane ingubo ayikhahlele iziyophume endaweni kodwa aloku ethi uyakodwa ukuthi ingubo uyikhahlelile isibhaso phela singakhahleli umusa wasezulwini babonge inkosi ngithele umfundele uJohane-ke wesibili Jeremiya ushilo uJehova wathi imani endleleni ushilo uJehova wathi imani ezindleleni nibheke nibuke nibuze izindlela zasendulo ukuba yiphi indlela elungileyo ukuze nithole ukuthi yiphi indlela elungileyo nize nihambe ngayo nitholele imphefumulelo ukuphumula inkosikosi wami wathi maseshimela ubamkhulu bathi libandla kabi ngapha kodwa abantu bakhona wasethi-ke kukhona okusele engizonitshela kona engizenayo wathi sitshele inkosi yamakhosi kwabe biza incebo yenkosi kwabamkhulu wathi-ke okunye okusele njengoba sengishumayele senimazi uNkulunkulu sekusele ukuthi ngimtshele ukuthi-ke ukuphila kwenu kuhlezi kuphi manje angazi ukuthi nizokuthanda yini bathi baphendula abantu bathi baba yonke into sitshela yona thina ukuthi uthuye uNkulunkulu wakho sizoyenza wase bafundisa-ke isabatha yabonga inkosi wathi-ke singazenza zonke izinto kodwa akuzukulunga lutho uma singalugcini usuku lwesabatha ngabonga inkosi aze athi lapha ku-28 akusazi ngo-28 athi uNkulunkulu uma sihlezi gcina isabatha akasibheki ngamehlo akhe kodwa usibheka nje umakoti ebheka ehlonipha umyeni wakhe kodwa enanele ukuhlabelela okumnandi okuvela ebantwini abahlolisisayo ukuthi lokhu usuku olukhulu olwamusa uNkulunkulu eqiniso lesabatha ngabonga inkosi angisazi uma ngasho ngelanga lapha ukuthi ngangizwakala uma ugcina isabatha ziningi izinto ozozibona umehluko ukhona ngake ngazibona nami gcina nje isabatha angithi gcina isabatha kuphela kodwa uma ugcina isabatha usuke ugcina i-basic i-foundation yobuNazaretha uthi-ke babamkhulu ngizonilethela isabatha angazi uma ngizogcina ngoba lalikhona isabatha
kodwa-ke inkolo yasentshonalanga yafika chitha ngazi noma izokhona nabadoza nalo baba usitshenge isifuni sethu sigcinwa kanjani sizoligcina kwaseliletha-ke isabatha baba mkhulu mayibonge inkosi yilo bukhosi-ke esiphila kubo ngesisabatha njengoba nihleli lapha nje ziningi izinto ngabe niyazenza ezimjabulisa kodwa ngithe uNkulunkulu sicela lo suku silubeke eceleni siyokhonza ithi verse laphana usuku lesikhombisa usuku lokuphumula wena nabendlu yakho luwumkhosi kaJehova oyingcwele. Uma sigcina isabatha laphana ziningi izinto esizozicela kushembe zisenzakala. Kuyenzakala ukuthi sicele kubaba ukuthi into azenzakala kanti kukhona lapha singagcini khona kahle. Ukhona ikhasethi engake ngayilalela ushumayela inkosi langalamalanga uthi wakhona intombazana abazali bayo babe yazi kudala ukuthi bayizile amantombazane noma intombazane wayecabanga nokwandisa isibaya ngoba inkomo zizongena bathi-ke leyo ntombazane-ke kwasufika isikhathi ukuthi-ke ilotsholo zathi uma ziza iy'nkomo intombazane yazijampa eyishiya inkomo zahamba inkomo zabuyela ekhaya phinde waqhamuka futhi omunye umkhonyana walethi inkomo aphinde intombazane yazijampa aphinde zaphindela ekhaya futhi washumayela ilanga wase kufika-ke owesithathu walethi iy'nkomo ngiyabona angazi ukuthi wasebenza kanjani-ke bathi wayesedubile ubaba wakhe ukuthi wazi ukuthi uyazenka iy'nkomo bathi akazimukelanga ngendlela efanelekile zaze zamukela uyise omncane wafika isikhathi sokuthi-ke ishade le ntombazane lelo bathi mhla yayishada le ntombazane bathi ubaba kusho le khasethi kusho ilanga uthi-ke yathi uma seyishada le ntombazane uyise wanyukela ngenhla endlini kwagogo wafika wavela efasiteleni yathi uma ikhishwa intombazane isuke emzini wasethi uyise aphume ilobovu yazi intombazane yawugana qhutshwa uyise emncane emndenini phela abantu bahluka bathi abanye ngeke mfosike iy'nkomo zizayo basodukile wena bathi yagana-ke le ntombazane kwaphela iminyaka yazaba yisithupha lutho uthola abantwana base beqhamuka abanye bahambisa-ke bathi-ke bayesekhona kubabamkhulu base bathi abanye hayi ukhona umuntu laphana abantu bayacela iy'ngane abaphe zona ake uhambe nawe yasihamba-ke le ntombazane iya kubabamkhulu yawucela lutho yaphinde yabuyela ngelanga lutho okwesithathu bathi yathi mayikhuluma basethi babamkhulu awuhlale lapha mntanami baqhubeka wanikelise bathi maseqedile wasethi-ke kule ntombazane mani intombazane awuchazi kahle kwenze kanjani yazi uma uletha umnikelo wakho la uthi ubeka lapha kimimbengeni ukhona isandla esiqhamuka lapha eduze kwami sokuchilize sokukhiphele ngaphandle ubathi uletha umnikelo wakho ubeka laphana uqhamuka isandla sokuchithe ngaphandle umnikelo kwenze kanjani wagana kanjani wena yasichaza-ke intombazane ukuthi kwenze kanje njengoba sengisho ukuthi kwenze kanjani wasethi kwaphulala uhamba ubuyele ekhaya kubaba wakho tshela abadala abakwaziyo bakuqhubeka kusibaba wakho kodwa ngoba sewakhishwa ungangeni ngaphakathi ufike uhlale ngaphandle nokuqhubayo ahamba utshela ubaba wakho ukuthi-ke unale nkinga wena ubathola abantwana nje ngoba umnikelo wakho ucela abantwana uma uthi uyangena khona isandla esiwuchithayo uchithwa isandla lesiyana kwathi makulethwa iy'nkomo wazenka zabile emuva walethwa ezinye wazenka zabile emuva manje kwathi uma ufuna ukuthi-ke aphume uyise wasekhipha igama ethi aphume nobovu bathi-ke bangena-ke laba abakhuluma noyise wentombazane ukuthi nangu zobani bani uthi yokahambe agana kayithola ingane ubuya laphana kushembe uthi akeze lapho kuzolungiswa into ethize bathi waphuma ikhehla seligugile lakhalathayo mntanami kusho ukuthi njengoba kasho kanje lokuhamba wayithola ingane bathi-ke wayenza lokho akwenza-ke ngabe seziyatholakala iy'ngane mayibonge inkosi.
bekuthuma khona izinto lezi bathi abantu nabo abantu bawashembe sibakhuluma inganekwane asikhuluma inganekwane mayibonge inkosi izolo lokhu ngithe isithathu 16 John qala ku-7 ngifundeka kanjena kodwa nginitshela iqiniso kunilungele ukuba ngimuke uma ngingemuki umthokozisi akayikuza uma ngingahambi usho uKristu uma ngingahambi umthokozisi akayikwehla kepha uma ngimuka kodwa uma ngimuka ngiyakumthumela kinina ngiyawufika bese ngimthumela uNkulunkulu isiqu sesithathu sefikile yena ukuyakuqondisa izwe ngokona mase ufikile uyofaqondise izwe ngokona nangokulunga nangokwahlula ngokona ngokuba bengakholwa yini ukona kusho ukuthi abakholwa uya ngokulunga ngokuba ngiya kubaba kusho ukuthi ukuba ngiyahamba manje ngiyakubaba ningasayi kungibona angisekuphinde ningibone kusho uKristu ngokwahlula ngokuba inkosi yalelizwe yahluliwe ngisenokuningi enginganitshela khona kodwa ningekwamukele manje kodwa bangimbuka nje wathi angizukwamukela kepha sefikile lo umoya weqiniso kodwa mhla esefikile ushembe wonifundisa iqiniso lonke uyonifundisa iqiniso lonke kayikuzikhulumela okwakhe akayikukhuluma kwakhe kodwa lokho akuzwayo uyokhuluma lokho okuzwakala emzweni wakhe wokukhuluma anitshele lokho okuzayo anitshele zonke izinto ezizayo osikhosisa baba amen ngithanda le verse ethi ngizohamba ngisekuphinde ningibone ngoba ngibe sengilanda umduduzo umoya oyingcwele lesamithi igama thini sathi ushembe ngabonga inkosi ngibe sengaqonda kahle-ke abantu abafundayo ukuthi uYesu Kristu uyabuya uthi uma esefikile lo amlanda athi uhlala nathi asitshela amaqiniso uyabe simshonisaphi uyombhekisa kuphi ufunde lapho kuleli bandla leli qala abantu abasedeleni abathi hayi abantu bawashemba bafunda iBhayibheli bafunda lencwajana badelele abantu lapha ngaphandle babiza ihlabelo lezi bathi incwajana bafunda incwajana yakwashemba abafunda iBhayibheli bakuthatha kuphi lokho babonge inkosi uthi uKristu ngihamba manje ngibuyela kubaba ukhona umuntu ozayo ozongitshela iqiniso njengoba linjalo mina ngingasaphinde ngibone akathi uyophinda abuye azibone mayibonge inkosi uthi lo muntu ona uyohlala nathi kuze kube phakade mayibonge inkosi kula sekuphakameni ushembe uzohlala nathi kuze kube phakade mayibonge inkosi kuphela uma senza izinto asitshela zona uma sizama ukwenza izinto asitshela zona uthi mase kufika isikhathi lapha sishona khona bese sikwazi ukuthi siqhamukele endaweni ethize lapha sohlala khona noshembe mayibonge inkosi uma singenzanga njalo inkosi inkinga lapho afundeke kuyogcina 19 Isabulu verse 11 Isabulu 19 verse 11 ngabona izulu livulekile kwakukhona ihashe elimhlophe naye ukhwele phezu kwalo kwakukhona umuntu egibele ihashe elimhlophe okuthiwa uthembekayo igama lakhe lo muntu kwakuthembekile nosiminya iqiniso lamaqiniso ngokulunga uyakuhlala alwe ngokulunga uyohlala alwe
anjenge langabi lomlilo. amehlo akhe lowo muntu loyo ohlezi kule hashe elimhlophe amehlo akhe anjengomlilo Kwakukhona ekhanda lakhe imiqhele eminingi. ekhanda lakhe kwakhona imiqhele eminingi Wayenegama elilotshiweyo kwakunegama elibhaliwe elingaziwa muntu, elingaziwa umuntu uyena kuphela. uye kuphela lazi igama lelo Wembethe ingubo eqinise egazini. ubethe ingubo ongakwazi ukuyichaza ukuthi injani Igama lakhe lathiwa ulizwi likaThixo. nkosibosisi igama lakhe kwathiwa ulizwi likaThixo yilo kwathiwa ubungcwele esathi thina ushembe mayibonge inkosi sihlezi negama-ke umuntu lapha ukakhona-ke inkingi shembe futhi boxokela amanazareth shembe wamjwayele shembe kajwayele wamjwayela uzogcina usukubona njengomunye nje indoda efana nabanye amadoda then-ke seyiphela indaba yakho nangikhona ejudiya ubaba uThimo ethi ngesikhathi senkosi ilanga lamalanga wakhona amadoda izethenjwa ababehlala eduze kwakhe naye ehlala nabo baze bambona enjengabo wasekuthi ngelanga elithize base libhala incwadi bayifaka phansi komnyango bese bathi kule ncwadi bangasasho ukuthi baba bathi Shembe siyakukhumbuza ukuthi la bongena endlini yesonto ngokhumula icathu okhuluma uthuli nkosazana kodwa lapha ayiqondiswa khona ukuthi uShembe wamjwayele uthi hey babebona inyama ufana base bembona efana nje nomunye yinje indoda uShembe akajwayele uze umjwayele uze ubuke necathu efake inyawo bese uthi uyamkhumbuza uyakhumbuza ngomkhumbuza uShembe into yakhe wamkhumbuza umbali wena wamkhumbuza ukuthi into yakhe sike sakubona izolo lokhu nje wathi baba ayohlaba ilokhunjana nakuzokho khona isiciko sababa omkhulu khona intombazane edume lapha ephepheni bake babasho bakhulume labantu bazibongelela bathi akambonanga uShembe wabona icathulo yabhala iphepha elikhulu yathi bonke abantu babekhuluma icathulo kodwa uShembe wayifaka icathulo ecebezelayo azange sambona uShembe wabona icathulo nikhona Amen. kumnandi-ke uma sidla kulukholwa lapha ekhaya uthe kwamaduna isikhumulo sethu ukuhlonipha mangifika lapha kuleli bandla leli cabanga ukuthi usekhona manje wakuthi bonke laba abangakhethi inkosi babehlonishwa bafakwe lapha ekhaleni phakathi kwalabasebambethe kumele aphathana isicephu babashiftelana isicephu bayihlanganisa ukuthi akwazi ukuthi ahlale laphana ngoba uza khona ubiziwe uze khona lapha ekhaya mayibonge inkosi umsebenzi-ke wesiqu sesithathu-ke olokhu waqhubeka kusukela kubabamkhulu waqhubeka kuyilanga lamalanga waqhubeka kuyinyanga yezulu uyaqhubeka kuthiwo lenkosazana mayibonge inkosi nangikhona ngelanga inkonzo iphethwe ubaba umfundisi uButhelezi osanda ukuhamba manje wasemahlabathini uthi babesenkonzo enjani isikhathi kwakuyisikhathi sebaba inyanga yezulu uthi-ke waphela umhlangano enkonzo enjani zasihamba zonke imoto kwase kusala imoto eyodwa engasavumi ukuduma engasavumi ukustarta uthi akazi noma yayishayelwa umfokantuli noma yayiyamfokantuli kodwa umuntu owayidrayiva wayengokantuli bahlubuka abantu-ke sebaseleke nazi baphula umhlangano sebakhumbule emakhaya imoto ayisahambi sebayibiza nangesikorokoro bebiza ngazo zonke into ezithize laphana so bathi ayizama umnikazi le moto ayisastart kwase kuqhamuka omunye edakhaya akuhambi kubikwa kubaba ukuthi sebahambile bonke abantu kodwa na abantu abasahambi ukuthi imoto ayisavuma udumo base bayahamba baba inyanga yezulu
bathi mawufika kwabenyanga yezulu umbaba umfundisi umthetho lo khona manje uthi wayekhona sesomshumayeli nobaba uThelisi uthi babe abashumayeli bobabili mase kwaphiwa bona ukuthi abahambe bobili bathathe lo muntu wemoto bawubika ukuthi imoto ayisadumi mabefika laphana bathi uyathina ngezulu hey angisudlala lapha ngibamtshela umuntu ageza imoto ingcolile uthi ubaphilisi samana ukuthi ungadumi kwemoto nokungcola kuhlangana kuphi ngoba phela ukuduma yini ukungcola yini kodwa selishilo izwi bamtshela nomuntu ukuthi akahamba ageza imoto bathi lo muntu walalela izwi wayigeza imoto wayigeza waze wayigezisisa waze waphinde futhi wabuya kweza kulaba ade bazomtshela ukuthi ake niyibuke ukuthi seyiclean na ngaphambi banibuyele kubaba nomtshela ukuthi seyiclean uthi ubabuthe sayibheka sayizungeza sathola ukuthi cha ugezile lo muntu usasesihamba-ke sibuyela kubaba inyanga yezulu usasangena uthi baba uzothini futhi manje baba sizothi-ke imoto-ke seyigezile nathi siyibhekile lo muntu seyiclean manje wathi hamba nitshele umuntu afake isikhimo ukuthi dunyambe uthi umthetho sadidika nathi sathamba uthi ngathi udlala kathathu kodwa bahamba baya kulo muntu mphembe faka isikhimo emotweni basifaka umphembe isikhimo bagubela bahamba abeke kubaba lapho imoto la ingcole khona bazombika ukuthi ngolile ukuthi abanitshele umuntu ukuthi ageze imoto ingcolile anibhasobha nezethu manazaretha ziwaklini mhlawumbe saloku simende nje sithi kanti zingcolile asazi zingohlweyini ngoba phela into edumisa imoto nokungcola uhlole kakhulu kodwa awuyazi into yasezweni babonge inkosi bathi basho njalo-ke inyanga yezulu ngangikhona futhi babumthetho aphethe inkonzo lapha ekuthuthukeni ukhona indoda lapha khona amadoda abesiphikisa ngazi noma sekhona manje abephika athi yakhona nidlala umuntu nina bathi sidlala umuntu ngidlala ushembe nina alokwenza into zakhe ethi uNkulunkulu kukhona umvangeli wakithi wayekhona kwigoli uMazini useyakuya ke lo mnumzana lo wayegaza inkani noshembe uDimu uthi kuMazini sizwile ukuthi ushembe nowenu uyalekwe lakini lapho bebuya ndawonye uMazini noDimu uthi-ke Mazini ngizokhipha inkani namhlanje funa ukutshengisa ukuthi umuntu lona akusiwo uNkulunkulu njengoba siyale lapha yakhona nje zobe ngikhona ngokukhipha inkani bathi uMazini-ke wathula njazana aphikise umuntu walokhu ememezela athi kanjwa ke emhlanganweni njengade kuyizwa nje ukuthi kanjwa kuyelinda kuyahamba kuyelinda zahamba-ke ezakithi zabheka khona umhlana ungathi umhlana usenzansi enseleni lapha ukhona ushembe usezwile inyanga yezulu ukuthi uzohlolwa kuthiwa bazodelisa uMazini bazomkhipha inkani uzomtshengisa ukuthi akusiwo uNkulunkulu ushembe wathi ngizokutshengisa ukuthi thina savela ezulwini yabonge inkosi bathi kuthi bakumthethwa-ke sathi masifika lapha ukhona inkosikazi endala yakwamathonsi ineminyaka ewu-8 yagula ayisasukumi embhedeni siyangena eBaragwane yangena eThekwini angena kuphi kodokotela behlulekile mayehla ushemba yakhona ezweni lakubo kwase kufika izwi kule nkosikazi lithi-ke wena uzophila endaweni ethize ushemba yasethi inkosikazi sembhedeni abamtshela udokotela angikhiphe ngihambe ngolinda ukhona umuntu ozaba athi ushemba bathi ukufanele kuzafika kuqeda bathi udokotela zakadazi inkani wasemnikeza incwadi mayefika ekhaya bathi ushemba uzofika namhlanje funa athi efika ushembe bese lingilayisela lapha ngaphambili ngoba kuthi uzophila khona lapho kusho inkosikazi yakwamathonsi kushiwa umthetho lo Madeba Fosi emhesha umthetho nendaba uhamba uyibuze kuye ngikhuluma into uhamba uyibuze kuye ngithini uthi-ke kwamthetho sasingabashumayeli sihamba inyanga yezulu
uthi masifika nje banazi ukuthi ubaba uyafika ethi mayingena endlini abesephuma abesekhipha isibusiso wathi mayiphuma engena endlini ephuma endaweni ukuthi athi osebusise bathi inyakazulu yasimemeza umvangeli uMazini athi Mazeni aqhamuke gijima wathi bapha abantu nasetshenzwa manje uthi wamthetho sathi hawu nako ke singakwazi amadokotela sizowakha nini baba basefuna abantu manje sifika nokufika yonke into kanti uSembu sezwile ukuthi khona ugolokoqolo enkosikazi okuzotestwa ngayo ukuthi uSembu uqhamuke ezulwini na ukhona uMazini la ukhona noDimba khona lapha eduzane bazobheka bathi uDimba loweqekini inhle wathi hey sokukhipha inkani namhlanje eMazini inkani iyaphela namhlanje sokudelisa thina utakusulu basebaqhamuka abantu abalethile inkosikazi bayiphethe ngengubo bafike bayithi dance phambi kwenyanga yezulu kodwa yezulu yathi manje lo wenzeni ngayo kodwa hayi baba uthe wena yazi baba mshiya khona lapho basithi abantu abasuke basethi yini nkosikazi nathula bathi laba bahamba nayo akakwazi ukukhuluma baba akakwazi nokusuma wathi angikhulumi nani thulani ngikhuluma nalo bathi akakwazi ukukhuluma akwazi ukuhlala uzasukuma athi suka lothi nkosikazi wakunikela inhloko uDimba wathi yaphela inkani uMazini yaphela inkani aphinde inyanga yezulu athi uzasukuma athi sukuma bathi unikeza kancane umzini hayi ngathi waphela ukunikeza ikhanda manje kuDimba kodwa ekakasuki inkosikazi nasithi inyanga yezulu ngithi sukuma osasukuma inkosikazi uthi umvangeli uMazini wathi ambheka uDimba zakasambona wakaba sambona sithi bathi wasithela lapho uDimba babonge inkosi wafika wabhema wakhola uDimba ukuthi lo muntu wasezulwini lo futhi bathi kwenzeka kahle ukuthi akho ntamlikayo wayithi nje uzawusukuma athi sukuma wasukuma inkosikazi usho baba ufundisa umthetho babonge inkosi mina mangifika la kulekhali lamaNazaretha nami nganginayo nje inkanyana yami nganginayo kodwa ke ngikhuluma iqiniso futhi ngiyathanda mina ngizange ngikhuluma intembi ngoshela yini into engayikhuluma ngahamba futhi ngababa ngayosho ukuthi ngicela uNkulunkulu angikhethelele ngafika lapha eMaqhawini ngathola ngihleli abantu bahleli kanje ilanga lishisa ngabuka ngathi hayi labantu nayindlu lapho ikhona waye bashiswa ilanga bangena endlini la kuney'ntuli balokhu basula iy'ntuli hayi labantu kathi abacabanga kahle kanti yimi engingacabangi kahle babonge inkosi angangibuka abantu abangacabanga kahle sekuthi lelanga ngiyezwa lapha ekuseni inkonzo ngisangena ngo-10 to 6 ngiyezwa umfundisi uyamemeza ukuthi olebhayisikili kwaujelwane akeze entabeni yomhlangano kuyafika ibhayisikili nolembokolo yakhe nehasha kagibeli ezi lapha nolemoto yakhe netrekela nelori yakeze iyafika laphana ngithi unkosikazi uMandlela ngithi hayi Mandlela ngabona lo mfundisi lona kulabafundisi baseGoli-ke lapha akahlukanisi igquma nentaba ngeke imoto igibele intaba uthi nolebhayisikili nolemoto akeze entabeni imoto izawugibela kanjani entabeni ngithi uMandlela uyangiphikisa ukuthi hayi mhlawumbe uyazi ukuthi ngiyokhipha inkani nayo usho mina ngithi nayo imoto yakho ngihamba nge-Conquest thathu indaba lapha ngithi nayo igcwele ipetrol yonke into nemali yayikhokhe ipetrol asihambise khona ukukhombisa ukuthi yigquma lelana kusintaba sayikhipha imoto lapha ekuseni wathi kushaya u-6 ekuseni zabe singena eNandi kanti inhlangakazi ayikhipha eNandi iSandburg sabuza lapha bathi nyakwashemba bathi namateksi ngena nemva kwawo ulandela khona udaka sayimoto sayidubula isikhathi leso sayidubula zawungena emhloti bayikhuphuka zingena zithi la ifike indlela ihlukane khona enye ihambe ngapha kwentaba enye ihambe ngapha zafike sayishiya lapha imoto uthi yabona-ke uMandlela uthele umfundisi imoto iyafika entabeni la imoto sishiya la manje utshela ngathi abazi uthi hayi asambe sobona uthe wena uyokhipha lo mfundisi inkani asambe siyibona ngegquma leli bukhuluma ngayo
sishaya inzansi sizofika lapho aqala khona khetha khona imbali bese uyawela ukuthi lapha nibeke imbali abake baye inhlangakazi bakwazi lo mgwaqo okhuphukayo wangabikho kwakuseseney'tebhisi kanjalo kanje zathi baphela khona iy'tebhisi ayikhona yaphela inkani kimi yaphela inkani liyana izulu lakhiva jiwa ngaba manje kuthiwa ngathi do ngase ngibheke emva ukuthi hayi ngathi senihambahambile kwaseqhamuka omdala ubaba ngathi ikheshe langalelo ngafika ukuthi hayi mfana noma sowukhathele wophumula nje usilandele usithola lephezulu athuthela kakhulu dada vocation ngaka uthi kimi masengikhathele uphumule ngibathola phezulu yashihamba isizwe sezulu yahamba yathi athi ngiyazama ithi lapha khona lapha wakujika khona kuthiwa yaphela inkani futhi abuye emva ukuthi ayikhona kuzini ukuthi iphile emva baqhamuka omdala ugogo wathi uphumula ndodana mase uphumulile uzosithola lephezulu uthi ngekhesha abahlangene ngami nalo gogo ngibuye ngilandela lesikhathi lesoko kwakumnandi wawuthi uma sowungene lapho ujika khona uthi bese ungena phakathi kwabantu laphana bese zishiye zithi bongani ujehova ngoba umusa wakhe uhlala phakade zazingezikuphasi insizwa lapho uthi ungasahambi ngey'nyawo bese uhamba phezulu nje uthi zakhupha nami insizwa lapho zihamba kuze kube inkinga noma sofika lapho etsheni lokugcina alisekho manje itshe yokugcina wakhona itshe yokugcina ufika ukuthi bese uhamba umuntu ngamunye bafike bakubeke lapha-ke nawe ubambe ngakhupha ngamadolo ngathi maqeda ukujampa itshe ngapha ngathi ngibheke emva kwaqhamuka esikhulu siyezi ngathi ngithi ngibuyele emva zabe sezingibambe insizwa bathi hawu kaNkulunkulu ngawa sofika ezulwini lapho ngisamfanisi uMandela ukuthi ushonephi kodwa ngifanisi ukuthi ushone ngakuphi sakhuphuka safika phezulu yilo mhlangano lapho ngabona khona indaba enkulu akazange futhi ngibone sesibuya khona ngabona indaba enkulu lo mhlangano loyo iphuma inkonzo yasekuseni kungene yasemini ngiphethe ikhamera njengensizwa iphethe amakhamera nami ngiphathe ikhamera lapha izulu lakhiva ngibethe ilesuti yemvula insizwa emarencoat insizwa khona nje ngihlase eduze kwala zahamba khona ubaba emethini bathi angithi buye emaphepheni nami ngiyavuma nje ukuthi ngihlale la ngaphambili bathi hlala lapho ukwazi ushuta kahle inkosi iqhamuka inkosi bayibiza-ke ngishuthe ngisenazo iy'thombe lezo ngishuthe inkosi izindlwe laphana ingene inkonzo iyayizophatha ubaba emini ayiphathile inkonzo iziphele mayiphela inkonzo laphana makuthi ngiyabheka sengibone endilayini yokushona le angazi ukuthi yani kanti bawunikela kubaba sengibuza komunye ukuthi manje le layini bathi-ke unikela kubaba unikelwabo hhayi noma yini nje uthanda uyicelayo uhambe uyonikela uma uthi isikhwameni kune-10 rand hhayi ngihambe ngibambe ilayini ngathi ngibambe nje ilayini inyakazi baqhamuka insizwa enhle iphethe ubhoko angiboni ukuthi ugcina kuphi ubhoko naye angimboni la ebusweni uma engapha ngithi umuthi kancane ngamehlo ngiyambona kodwa uma ngithi ngiyambheka uyanyuka ngibona ukufika lapha esifubeni kuphela weza kimi wafika ngithi gxila ngathi abantu abanjengawo abangeni la woza ungena phambili unikela baba wakuthatha ngibambe kanje wathi manje ngalo baba lona uphethe ikhamera wathi ubaba wayesahlala etafuleni abantu ubamba layini kanje ahambe namehlo etafuleni athi wathi amukela manje ngakumuntu mina osabayo ukungenela abantu babefolile ngathi ngiyabheka nobaba ukuthi ubhekele ngase ngingena komunye eceleni ngathi ngithi ngisathi ngifake ihlombe ngangena phansi ngezwa ukubamba lapho athi ngiyahamba ngaze ngihamba ngenhloko laphansi kwetafula bafika ngisesozwa ngithi inhloko ngayiphamisa phansi kwetafula ngabe sengithi ubaba ngesikhathi lesi uyezwa izangapha uza ngapha wathi mayefika ubaba ngithi bathi ngikhulume ngayibeka imali bathi khuluma lutho ukhuluma
bathi khuluma uthi khuluma yamoyisa into yasezulwini yathi inkosi ibusise basephakama ethi isigqoko sakhe sibuye enhloko bakhuza incwadi wababa bayonke phambili mase sihamba ntambama ngiyamtshela uMandela ukuthi mina nginikelile kule nkosi uthi kanjani ngoba uyafika thina ngathi silapha sibambe sasonikelele ibhekeni uthi mina hey khona umuntu ofuna ukudonsa ngenkani lapha wangithi lapha sengithatha isihlabelelo sakhe lapha Mandela mangithi ngiyabheka ngibona isithombe selanga ukuthi nawu lo muntu omhlohleze wangifaka lapha uthi ngolekela khona ubaba uthi Mandela hayi uyomazi ilanga yekela ngithi sengibona-ke ngamanga ukuthi ilanga lamalanga mabonge inkosi uma silapha entabeni bakhona singenzi izinto zethu suke bakhona ayibona inhle ensizwa faka ibheshe efika lapha noNazaretha okude ubhoko lakhe angikhona ukulibona ukuthi igcina kuphi ukuthi ibambe lapha ngaya phansi kwetafula ngenhloko afike wathi nje wangithi phansi kwetafula ngaphansi inhloko phansi kwetafula bathi yezi inkosi yabukhosi afika kunekelisa mabonge inkosi wenza kanjalo kuleli bandla mabonge inkosi ngicabanga ukuthi abanye nabo babuza ukuthi benza kanjani bakutshela ukuthi benza kanjani mabonge inkosi manje-ke sengiyekugcineni kamanje inkonzo nasekuseni yami phela ngiphiwe le nkonzo kuthe ekuseni semini zalokhu ngiyiphakela nje kucela uNkulunkulu angiphe nokunye futhi ngakhuluma emini okuzokwenza ukuthi masiphuma laphana kube khona ukukodwa umuntu akutholile okuzokumsiza mabonge inkosi njengoba silapha njena silethwe ngobabamkhulu abangatholanga ithuba lokuthi baguqa phambi kwaShembe mabonge inkosi fanele ukwazi lokho ukuthi-ke awuzizelanga lapha wena khona inethi ekulandile ukuthi uze lapha ngabe yakulanda ngokugula ngabe yakulanda ngento ethize kwakuyinethi yasezulwini ukuthi bakulande bakulethe laphana laba abahlezi ngale bangasakwazi ukuguqa uShembe base bathumela wena ukuthi uze laphana mawulapha-ke kuleli bandla ile ndaba yakhulunywa ubaba uThixo esiseJudiya wathi kukhona abantu abasuka ekudeni beze lapha kanti bazocisha amagama abo sangezwa ukuthi uthini wathi bakho bathi umuntu azaboleka imali enza isikweledi lapha sibakhona kanti uzocisha igama lakhe wathi umuntu wenza kanjena uboleka imali athi uze enkonzweni laphana bese efika lapha angasenzi enkonzweni abese enza into zakhe bese lacisha igama lakhe masilapha-ke masingazi ukuzocisha amagama ethu masizobhalisa amagama ethu mabonge inkosi ngoba lingene isabatha kukhona ingilozi enkulu abathi uzilili ebhala abantu esabatheni njengoba besingena lapha njena beloku ihlezi emasangweni yibo futhi-ke kuthole lento lekwezinye inkonzo lapho thola amasanga khona ehlukene khona isanga labobaba isanga labomama isanga lalentaba yepheza ingilozi zakhona zihlezi khona mawungena khona liyabhala nobhasobhinte yodwa-ke lapho emasangweni labantu abakuthuba ukuthi uze la mawuba isabatha beze labo laphana kodwa abakwazi ukuzingenela bona balinda wena uze ufike bese bangena nawe makuzathi isabatha inkozi yasekuseni uthi hhayi kuyabanda njengoba semini basuke behlezi lapho emnyango babagxobagxoba ngenyawo abantu ngoba balinde wena ukuthi bazongena nawe uma ufika late laphana abakwazi ukungena bona laba abangenayo baguqe phansi banyathela phezu kwabo ngoba abekho lapha bazoteta kubo bangene ngapha lapha esabathini mabonge inkosi yiyo mfo kuyahloliswa lapha ekhaya inkonzo lapha ekhaya ungasuka lapha eningizimu enyakatho ntshonalanga maku-10 to 9 uzawuza umshayeli wethempeli ebiza inkonzo athi sontweni igilosi ikhona emasangweni zizobhala mabonge inkosi labo abathumile bakhona balinde ukuthi bafike uguqa basuma bese bateta bazongena nawe lapha uhlezi khona mawuzathi-ke manje phuma inkonzo bese uyaphuma uyahamba ungasabuka semini bahlezi lapha bona bayohlala phana ngaphandle kwezophuma inkonzo yantambama ngoba bacabanga ukuthi uyabuya futhi anazi-ke ukuthi ngaphandle kwabantu abasebenzayo abasebenza ekuseni bangena inkonzo yantambama bacela futhi umnyanga yezulu ingathi yabaphi imvumo
kodwa mawuhambela njena ngoba usudinekile noma sewuthi ukhonzile ekuseni soyahamba ntambama uzofika lekhaya kwakho uzogcina ubona igedlela bese uthi uyalitobetha bese ugcina sewuphuze namatiye ashisayo nasabatha ngoba angazi ukuthi ujayeli kwakho mabe awusebenzi jayeli uyahlala lapho ngaphandle izingeni inkonzo mayiphuma inkonzo ntambama uqhume igubhu kusile yonke into iseseyinkonzo yalapha ekhaya yile nto ngake ngayisho laphana ngathi ngayocela mina baba ukuthi sengiyokhonza kule nkonzo yakwaShembe ngathi baba hawu wayenza inkathazo umfana wami kanti wayesaba igwelede ungasini laphana wenza isikwelede ingilozi eyibhalisa abantu abasinayo mase ibheka laphana azitholi wena mase uvula ibhuku labasinayo awukho wena abanye abantu bawumshembe abangenisa ezulwini ngokusina abanye abantu abangenisa ezulwini ngokushumayela abanye abantu abangenisa ezulwini ngokuhlonipha abanye abantu abangenisa ezulwini ngokuhlabelela awazi ukuthi isiphiwo sakho lapha uyafika khona uthathele khona sikuphi